bityo tukabasa kutunga entasi nyamurungi obwe program egi neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Well, nchibasa kubani chiyamba konkani yenda ulebe two sides. Is a member of parliament, meaning that is a political leader. Wajendo kakora research erinungi munonga arugobererejo. Noija kushanga ngu obuchweka igana obuchweka inshanjwa ari igana abaganyirwe munabahagizwe. Uwabo taramuhagire tori kuganyirwa. Ekabe bonire etina nshonga konkani ko kujanga abaganyirwa mune bake. Abaganyirwa mune bake kandi abakwa babikwiseho nkabo nuba kubigoberamu abakwa baresere nk'abamemba babo tubagoberwa mu shamani ngo bamemba ba parliament abindi bakinira za roni nangwana ni toba office uki tukine Sky TV irakari abantu. Sky TV osibire kurungi nakwakira Amakuru gitu agomwa baziyogo agenshonga omuhereza wawe nde Adera orishaba eshaha za 2 kandi ojike ngo turi ombero 18 ebyokwezi ko kubanza omwaka ogwe2023 amakuru twine minji mweni wenye nangu okwata katebe kawo shitame amakuru aga ingakwiseho okutwaga kushachera. Omurundo gundi nakwakira omugenshonga omwabaziyogu omuhereza wawe nde Adera orishaba agerizoba ntuja kutandikana n'ekitongore ekyebyo bigezo ekyayine bukwatanise n'ekitongore ekiri kujunanizibwa okuhandika abantu okutunga endangamuntu narishi ekyanira bachaba abejibona okureba ngo bayihandikisa kandi bagira ngo eki kine kukorwa ombwire obwesandi birizonka twine registration ya students senior yokubanza senior kabiri na senior kashatu mashomero go no muyangari yona omukwezi kumwe abana batakagarikira ishomero ndwenda kubahereza NINs national identification numbers ya nambeza ID konka bariyo mu groups ibiri abo kubanza nabakwiha NINs abandi abataka handikisaga ndangamuntu nibayandikisa nabo batunga NINs so abazeire bamanyisibwa kugambira abana babo bakiri mu cyumuro bakazaha nira a districts zabo na offices za nira zibarehi bakareba registration zeze abatake handikisa bakayandikisa abayandikise bakayayo nini zabo akabanza kubayamba twatana na UNEB enambezo nzija kubanza bayamba mu process ya UNEB ngo mukroma kwao. Deo musinguzi umurambuzi w'amashomero umurimbarra yatshobora umugasho gwo kwandikisa beje umwana arabate registeringire naija kuruzinga icyo kituri kweta continuous assessment in secondary ahabo kubena mbejo iyo nebo niye kuza capturing akaguma na recording aho max scores nko kuzirabe bazisubmitting abo kuba senior 1 ba submitting senior 2 and then senior 3 they give us a certificate kandi bazibika barindira ho senior 4 au bakwiza kuchebera out of 8 kandi bikashanga yuzuro mu store no manya aha senior 4 umwana bamuha ibara kweta index number ejon personal identification number ate ejo nija kubeta churuho umwana naija kuba natambura na ninambaye eya registering eya obtaining ninga she yatungire obwo tubire ntumo registering size naija kutambura ninambaye obira ryo baby for example nasare naija kutambura ninambaye
mpaka hereze emishomo ye abazire icyo nicyo turukwenda bamanye mbuye no muzire n'ubujunanizi bwawe kumanya umwana wawe abire registered kandi ntwabura nabo abantu abina amashomero n'aba headmaster n'aba headmistress barebwe ngo abana bona baba registered n'ikintu niteka nabatekwa hati abana nabatekwa kwija kutunga koza n'inzezo niteka ya UNEB okushoma kwa abana na assessments no gukora ebuzo nibyo korwa abana bayine n'inzezo zo bonga so niteka ngumutunge n'inzezo araho abana abaryo mu bya arakoreba ubwire nashoma ho tamwemwe ndije ijagaruka so noja kushanga umwana wawe ubu yahumuruka butu bafa ubundi head teacher ni head teacher yafa yo ku registering wateka teke ngo umwana akagire ki akaba registered so shabangu politicians bakwatanise n'abebembezi b'amashomero bamanyisa abazire barebwe ngo abana abo umwana we nari kuzo mwishomero ari umwishomero yahandikwa abeji bayoreka ubutashemerwa anshongeji nibagira ngo babasa ubutakora bigezo byabo abo kubasandi birezi bihirwe tuzikumara shoneji it's not fair, it's not good. Bwente bonire kugira ngo netwara kire offices zo kuzivisitinga na konkwenda kire plus nanabo kuvisitinga they don't give you time like ko kugendo wa diso washanga atari yonchi maisa no kurinda na nakira kwa twire nkace kugira weeks ibiri kandi twena tukabiri antunuranka bari ha twenegesha twena tiyo registering the moment tuisha tubagambira where you supposed to sit where you what twena tulia haba nini haba kwenda IDs haba kwenda birth certificate so tukumaita kurayinga unless bakweta nuko kumanyisha kwenda so we are just there. Nwagaba Isaac umuhezi wa mukuru w'ishomero ya Mbarara Central High School yatushobora obuzubu bonka bashomesa ubarabiremu umukwandikisa beji babo. Yes, private schools kugira ngo tuzikaregisteringe cyo kwanza nabo kugira ngo harabirewe enough sensitization exercise age like some schools never knew about this exercise because they just send circulars so our receiving circulars nka WhatsApp nachi they never knew about the exercise but ye kuchumanya bwat kan time ready deadline yashye izo neshonga izo kwandikisa abeji uko wahorera eshonga yo kwandikisa abeji ni nkuru munonga abo kugira ngo biza kubiyina kakwati nanoko abana bakuja kwandi bakora ebuzo byabo ebya senior eyakana uko twarugayo habaho kushobera harukuto oribanda kuza Mbarara ubu abatakana police bashanga umutumbi ogwo musigazi ogugamba ku kurjira hari tukahebwa Rwengino byagagire RDC wacu tagwenda district agambira Sky TV ngo mugenzi Dr. Nturage Rashid oro kubanzo mwabaze akatemba boda rukurugambara ari kuzoba kitagwenda bitwiyashira ibanda nuko wa boda kumwehindura akenda ngwa muhondijo nuko amutware mahyoro kandi Dr. Nturage Rashid yayangire RDC yagira ngo ubwanyuma ya Dr. Nturage Rashid okorema kushoshora sente mitware 5 kijemeseriza bataka kuterera polisi yibanda kandi iziraho naho nuko kumukwata bakamutwara polisi bitu ubwanyuma yo kwikaha polisi Dr. Nturage akarekurwa konka batura n'abanyabuzare bizere kugumuka hurko bwanyuma yo kumushanga fire wa mureta yambuze mitware 5 bamuze mitware 5 yatandika kubatandika skafu barwana Isirwe kwa gabira tajine konka abaza kutugambira banjira ngo abira yineho akashota hamutwe konka bijiti bashetegereza niko kuheza ku police kwija wa manager wa share kweza yatera DPC banda ajinda mu musa police kwa ikayo ika counter yatera mu police birajya counter niko ku police kumukwata ikaguma nawe then in the evening bayija bamurekora konka mahoro gundi korani bagamba no reba ha police wala ngo umuntu ine amutotari kurunji kandi kiri kirunji rekoro umuntu obwire bw'ekiro akompre bamurekoresha imwe n'ecweka then the following morning bashanga afire kandi body eri nyabushi
kumanya bashikoze resho uba ni bantu ki uba ni mwana byo Okurujira hari Duncan Chansi chairman LC1 Nyakasura Sel yagira ngo nibetombuitira polisi ahubwo kushanga ngo bakamurekura abanyabuzare batakizire tubintuye muzana ngo tuvuze polisi umuntu kumurembe mu cyumanyire ngo ari no gutekerezana n'abantu kandi mwamwa mutasize kuri kurgayo kugira ngo yashyira polisi yanyu mwamurekura ki so nicyo kiresere musizo kwafuire tukushimanya so na hati tukuratirire twazaruka hirwara twasanga umuntu ari mu mberambi nyo mu cyari nyitahire munamureba bitu asabira zwire busasa twiraha akifuba kunuye mu bongo hona hatemere so turiye twasoberwa nuko kugaruka gite bintu tungabasero nsasa munonga uko musaya yasomere Masko Akleo ni murumuna wa Nturage Rashid kandi Runyankore yagambira Sky TV ngo kufa kwa mukuru we kubasa kuba kurimo wa boda wa muhire mbarra ese bamusabire emitwari ku messages ezo baziye n'abantu abizishikiro hati bubunkana bagamba bamurekuye kandi babe bamusabe police bond se hati bamurekuye bata hati no muntu amwemerire kugira ngo arigire icyo cyakora shi ni tuhati twatandika kutekateka kugira ngo umuntu witu nuba ariyo n'atugira ngo ayisurwe abantu twashanga ngo umuntu witu tayisurwe abantu natekwa kubagwirenga a police no kumutwara yo kuriya bamutwire yo gutwara yo akwato kutera umuntu tukushanga umuntu umutire umutwo gusese bukire nesate yabirayine itatonyirwa kukatondo kesagama icyo umuntu niyo nubu yakubariyo sezo no basa kwebuza umuntu bakutema umutwogu hatine brad yone yakata sate yuwozwire na nempare yuwozwire byona biryaho bitaro ka brad con icyo cyonka cyatandika kutwerarikiriza na no kutekatekisa kugira ngo umuntu witutayisurwe kugira ngo ayitirwe umuhanda ubu nka polisi nubo bakozere ki Masko Akleo yagira ngo bwanyuma yo kumanyisibwa ku Dr. Nturage Rashid akwasurwe bagira ha polisi konka kwikayo shaha ibirize ciro okumuriba niko kushanga ngo bakamurekura okusimuka sheshe ubagarukire kubagambira ngo bashanga fire zibe zabire shaha nkibiri ziciro hate we bajya ngo bamurekura kare ati bo bagumezamo bakuronda baburaza bizere kumwakira ababiye bizere kumwakira ko bahuriye incidence ejo bamuronda yabura bavugiye bakibora ati bagaruka umuntu yakora ki yabura umuhanda umuhona bakumuronda akasese kuza kura turanga umuntu bakoze ki bamwisire kutikira polisi twasanga information ye kutuhereza umuntu zitakwatagana polisi kugira ngo yemurekwire sahe mwene shwe twayebuza sahe mwene shwe ka polisi umberaje ya polisi nuva kwa bakwire polisi bond kabata kurekura sahe mwe zazaje sahe mwe akwakiba murekwire sahe kandi polisi nwagira ngo basecu warindire ki umuntu witu ati kandi tutwabuza sahezi is he safe polisi ibanda tiyabasa kugamba ahanshongeji okuchondoza kuriyo kugenda mmesho gasha kwa Steven Mujuni omuri ibanda webale Steven Mujuni okutwisi aho amakurago umugenzi mukama amuhumuzo mbusinje kandi na polisi gumiza muno kuchondoza kwenda kwata abakozere ekikorwa cyo bwinazi okotwargayo government kurabiro ministry yamataka yataho emiringo yona okureba basa kumara ubutekerezingana obwitaka obutwira hagati y'abarisa ahamwe na nabahinji abari kushangwa omucyaro cya Ntoko omuri Kiswamba eri kushangwa mu district ya Kasese aba Eliza bembirwe RDC owa Kasese akwatanise n'akaciko kebyo kwerinda babuganaho abataka okubasa kumaraho ebizibu byona ebitwire nibirwanisa abahinji ahamwe na nabarisa abatureni barwanira itaka kandi kurwana oku kuturaho okutandika no mwaka ogwe2017 ubwo ari kusoma report Mr. Sam Okiria kandi ari musavi wa government aragera yagira ngo haciroho hikaza urukikamaganana ezitaka ezitari kutonganurwa kibina na kimwe kuziri eza government omuri Kasese district land where certain and established as existing within the area of interest. Each portion should be surveyed and marked and titled to avoid continued problems between the cultivators and the patrols, bearing in mind that there is a total of 400 acres in excess. Samu ayongire yagira ngo kandi gamataka gari mu cyaro cya Nkoko
gine kuba nigetegerezwa kandi gakabasa kuba nigatahibwa omu bitabo. Recommendation. The interests of plots at Nkoko village within the area of interest should clearly be studied and verified with the registration department. And that one includes if there are some titles there, whether they are compensated or cancelled. Kandi muzega banita karyanyu je konka mubaze mutunge cyapa mutunge biki wagira ngo mukazi na wanje no igama marriage certificate icyapa noreke cyapa yatakaneri yanje itaka icyapa ntiki mu rugo muzano mutunge byapa. Ashabira abahinji kandi yashabanango n'abarisa okureta basaveya okugira ngo itakeri erbahirwe government erbase kubana rehebwe byapa aho naho. Kandi we mukuru w'entebe ya kashatu Mr. Yofes Katenene ahire yo kusima kwe obwari kugira ngo nasima na mnonga ahabwe mihonda neji ebire hagati y'abahinji hamwe n'abarisa mu cyaro cya Nkoko okureba ngo egarirwa hansi kandi yabasa kugunjurwa obwari kugira ngo abaturage nabo baza kugira kasinje. I want positive on this. On the way forward. If you say the balance that we shall sit as a family and see what to do. Mutafai again. Then for the balance we shall sit to live. Go abarisha abarindi thank you. Kandi government ya inade bunimanye bamuzeire yemere ekole ekintu kikire okura ngo twatunga obusinge n'abantu baitu batunga aho kwikara omusinge kandi habaho enkurakurana hakuba sazo n'chairman agama tubini somero tuine ngudo tuine because tuli stable turukumanya cyo kino turara uninga turukorara kukira muno ebicweke bya hansi vuno kayanja 1 kayanja 2 bigando Nkoko ibuga ebyo bicweka byone nekarama akavuyo kamataka. So as government nchenda kutaho very strong I okurangu issues za mataka zaba solved once and for all nuka abantu bafokasinje hantungo. Katenene ayonjire yahereza yo repota ahamujwecerwa mukuru wihanga ahabwa Kasese district ari kugira ngo taroho mushaho nomwe uri kugenda gukora ahirwa rero kumanyonke rya Nkoko health center tu kandi ari kugira ngo ashazire munangu okubasa kuba nakinga. Today nyona tikumaya guragura musango bundi nangu abakozi saa zino zizaba saa 8 musaho umukozi wa government saa mukaga ni kucheka niyo kinakora fund nagura kufuro yanje na gitaho ubaraje kuigura biza kujya kunsera bampe ensonga habwachi batakoze kandi cyo gukora so nyona ataho kufuro yanje barahoro kunturwana ubundi baraje ku reporting kumanya ni ensonga habwachi kintu kinakora nakikora kuba umukozi wa government asime ko na karija gukora umurore yabala hal hansi umutabyamire tayine mbazi tayine counseling niyo ekizo tukoze twina hana fana. Abarisabo bashabire government okubasa kubana yujumbiro mu nshongezi oyireho kubanza koreka abantu bakabanza kwitana nangu no kuryana nkensene no muncheka. Ekindi kwe ekina ni ngamba kiro kino manya tubikirize manya tubyangire ekindi tutakora fora kuyita nabo bakora fora kuyapa konkito ekitukwetanga obraba bire mu papuro ngo kusetting ngataka government mukaratire mu kore tore ngo abasongore takajabo mabora kaheriri bo abaturage hamwe n'abebembezi babo umwanyogu bikirize okora icyo kubasuka cyona aho naho okureba ngo bigura ensharo z'imyanyeji yabiregabirwe abantu batari bamwe na bamwe abarumwa barisa abahinji kandi hamwe nango n'amahebwe ihanga aga UPDF gasha kwa tumusime Gerard Omurkasese. Webare Gerard okutuyisiaho amakurago Elizoba omusigazi yaterwa isasi omukatare ka Kabundeire kandi ogunagambwa kwa yatwara mu irwariro eri Buhinga okwasa kutunga obujanjabi n'obukirabe ngo amagarage gagarikwe munonga. Omusigazi ogu yamanyonka Junior Edward w'emyaka 27 kandi ogunikigamwa ngo isasi eri yamutera ne polisi yaita stray bullet. Eki kijaho banyuma ya polisi okugezaho kwata omwambashubuzi owokwitse omuhoro n'irikanzi y'abatahiwe. Yabanza kwa na polisi yona nayiruka asigara wenka abantu bongera bagaruka mu rundi gwako gwakabiri hatito twirkenye isasi litire ndyaheru ebisasi timbe bayine kali wero nzira garuka mukatare yambe akibura kitani cyari nyo
ogu yarangirwa kuyafa wanyuma yakire kake yaheza kwishyuwa umwirwarire rya Fort Porter hangu nyakwatwa owamanyanka Patrick kwikiriza nkigambibwa kuba yagura umuhoro akirikanzya abashobozi batahube watereho na polisi yanenda kumukwata akhendera ashazira omwaba polisi owamanyanka Gordon Mwebeso mukono abeire kale kubanza kanoma umuntu alo baito byekire sana komara baitati mara kwanza mara akasisika mara hata kipanga huku ya diraresi kipanga kanga genze kanda akasisika ya kanu nana kuntema niyo nyenda kuye niyo ni ndio mudiru ni kintu nyenda kuye bintu ngwara umugigo go kudiringa nawe tuye bintu areta kijambia mpambi amara kureta kijambia ntebe misini koraki ngende yo kumara kweseka abantu abasubuzi bagamba ndi kumukama katari kwangaraza koraki kuntemo hatu kubanjya bareta polisi iza mukwata muri bati amasasi n'umwana bamutera amasasi umwana bati amasasi namurora hatu nabwo kintu kakavuya kabomba Patrick nkigambibwa ngwatura nayorekeza umbashubuzi batahi bakakumu ku bantu bamwibire imyenda kala yekengire ke bintu yakaba kwasero hato bwizere yagambe bintu bye bakwasero yakungana mukatiti twamanye nkwakija kabulikyo yagenda heru yagamba bwaragaruka takusorowa hato bwagarukire yijane kipanga abantu bamwirahara hatu kumalira ntora polisi ngiza polisi obwizere na tuhambya abeire kale kubanza kanoma umuntu alo baito byekire sana komara baitati mara kwanza mara akasisika mara omuchandiko ekyashuzwa omugambirizi wa polisi abwe bitreke bya Rwenzori West omwami Vincent Mwesije yayoreka kujuniya yaterwa amasasi kandi kwikiriza Patrick yigwirweho omushango gwo kugezaho kwita Agwa niko twakushashirayo omu district muri Fort Portal uko twarugayo abo bushoborozi omugomborora eyakatwe baragira abantu abamakaga kwika 20 ahamwaro ogwa Kasenyi okurugaho aho naho ekintu kijaho bwanyuma yenyanja ya George okwijura mizi kanamiza kagakaruga omunyanja gatyo gakatahirira abantu omajugabo abantu abari kuhika omurigana okuruga ahamwaro ogwa Kasenyi oguri kushanga omugomborora yakatwe omu district ya Kasese no basigire batineho kurara bwanyuma enyanja eya George okwijura rera mizi gakataha omajugabo amazi ganage nyanja gamazenga wiki namba ngagali mukuja embuya gakasiteja nekuba ngeragen namazi wegajja. Down here in the village called Mwaro, there is a challenge of water and floods around because this place is neighboring a lake. The village is neighboring a lake. So there are people who are really in a sorrow state and we've advised them to leave this area. There are those ones whom we have cautioned. Emyanya eteganisiwe harimo Kasenyi apa Mwaro, Kasenyi landing site ahamwe na Kasenyi fish market. Okurugirira aha muhwezi ori kurire by'amagara omugombora yakatwe Apio Dorin abantu aba bari omukabi kandi bahabwirwe okuruga omyanya bari kuturamo amagara gabo gatakajire omukabi kamane. Dorin agiragira ngo emyanya eji eteganisibwa mizi batina ntabasa kwija kubarukaho na n'uburwire obwaho naho. Waterlogged areas may lead to diseases. We have diarrhea, we have cholera that may arise from here. And second to that, the children are at a very high risk. We have children of around 5 years, 2 years, 1 year. They are all playing around, and at the end they may fall into the water. At the end you may lose them. Mosquitoes are being harbored here, or else the house being dilapidated and weak due to the state of the area. It can easily fall off and cause an accident to people, and of which we don't want these people to get into such problems. Aruga mbono n'umunyamakuru witu abantu nbagira ngo bwahati bamazire esande yona batari kurara makagabo aba bashabire government okurugaye kabasa kubayamba bakatunga aho kutura
okurugirira ahari General Secretary Majid Musisi nagira ngo ikintu kibaho buri myaka 5 icyashabire government okurugayo ikabasa kuhera abantu abana za tenti ezibakubasa kuturamo. Angalia uona na nyumba yote iko kwa maji. Watu hapana lala ndani ya boma. Umbu nakula watu mingi watu wanagonjeka sana. Mimi naelezea nyinyi ya kweli. Kama mimi naongea ya bongo, uliona jua ndugu yangu, mtoto yangu, mimi naelezewa hivi. Maneno ya kukaa huko. Wale nataka pesa, mimi hakuna pesa kununua dongo kule kiside ya Kigabo. Twantusaba government ituyambe abantu ababibona bumukole babagamba nti barugeho bunambiro hataro bya kugumamu. Twantusaba government ituyambeho turebe kentu bafunira aho kutura bokuba itakalito eriyinjire kasigara umupaka ribandi biremba turamo. Amakuru agagasha kwa Tumusime Gerard omurikasese. Webare Tumusime Gerard okutwisi aho amakuru ago ngo twatwinire umuceka cyitsi cyo kubanza ecagenshonga tuja ko muraho kace Sky TV irakari abantu. Well, nchibasa kuba nikiyamba konkani yenda urebe two sides. Is a member of parliament, meaning that is a political leader. Wagenda ukakora research erinunje munonga argobererejo. No ija kushanga ngu obucweka inshanjwa ari igana abaganyirwe munabahagizwe. Uwabo taramuhagire turi kuganyirwamo. Ekabe bonire etina nshonga konkani ko kugira ngo aboganyirwa muri bake. Aboganyirwa muri bake kandi abakwa babikwiseho nkabu nuba kubigoberamo abakwa baresere nk'abamemba babo tubagoberwa mu cyamani ngo bamemba ba parliament abingi bakinira za runi nangwana ni toba office uki tukini za runi so hato expecting umuntu nakweta habugenyi nakweta harufu na yenda ekerezieriyo ekaniseriyo abona nabakwenda omuzigi tuguriyo abarokore mbabona bakwenda bweni yuko kubiye noteka yishiri nyangu 5 ningo mutwaro uziye umunyayigande cyari kwitagana service delivery. It is not about goberera kugira ngo member wa parliament because nakubugana utakoze cyo shekwa no ukora shure tikine makuru actually aho nho twena tugwerire. By the way, what is the role of a member of parliament? The role of a member of parliament, the biggest part of him no kukora ki amateka, kukora amateka gari kuyamboa umuntu waburijo umurimo gwa member wa parliament kuteko platform yo kuja mu nyumu kwato munga tindi kucetaka karabe nateka ngo arimo nakora ekiricho ninje kumuronda ni mukwato munga n'umuntu ndijo nabasa kufuna cyanso ko ragirata ukora murundi umurimo gwa member wa parliament kuzika umurimo gwa member wa parliament kutahambaga umurimo gwa member wa parliament no kora iteka iri kuza kuyamba umuntu waburijo okuganyirwa makashemerwa umuyihangariye emfu na nembaga niyo myanya yonka eyabatezi bo bururu batsigaire kushangamo abebembezi babo bamwe abebembezi abarigireyo bakatahwe bugombe nkagoberera abatezi bo bururu nubagira ngwe bugombe bi nibiyamba abantu bonka abahagire abebembezi aba no bumwe tubakubashangayo ebyo nebindi bingi obenbyo walinda program okubiri ha Sky TV erizo basheshatu na abahopo da political surgeon. Buli rwa kabiri shayishatu kashahi naze kiro otaferwa program yo muhinji no mulisa aha Sky TV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2 okutwakubasa kutunga entasya ombyo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka.
irakari abantu. Kurikayo omukahumuro omucheka kitu echa kabiri echa genshonga tuja kutandikana na nebinte ebireho omyaka 37 eyekibina echa NRM ngaburijo okutwe tukugambira tuja kuba tutambura na Kano Charles Bukondo akutugambira echa bireho omuchaka lekerizoba tweyongereyo na nebyabireho Charles akututebeza The National Resistance Movement is a nationalist organization. It is a nationalist in the sense that it is fighting for the aims of the whole country. They do not value self-determination. He valued the education of the people of the North. And not for aims of a section of the country. The Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Ori omuntu w'omurokori abantu abo bwiro bwingi na munonga abaserikale tebakukira kujunwa konka nyanyenda ngo ngambereho iwo kuwabasize okujunwa hamwe no gukora umurimo nk'ogwo kandi ndetse asigara munonga nambwe naro butetera hoima yaba president yajengunye n'esente yaba enshi nyuko nashikire hoima niyo naronde ekitabo cyangu nakitagura eshango z'amahe zirya indivyo rya hate papure bidabitam natagara nabakaganga hati omusururu umwana mugendo mulayini so nturga futera hoima hati presidenta andi bantagariri yazisire sente nuri tukazo n'umutawo no mbanka nkayi ati Bukondo ati njyo hapa akashita mahariya nakatebeke narebo kutukwingura bakanga bamwetorere bakavuma ba bodyguard bakavuma nukavumogo nwakari nakanga naka late kasasira so many people bakaba ryaho ariyaho aristamaka tebeke kiti ubwo kukuba ati Bukondo ati njyo hapa nija n'ikibundu cyane ntera sariyuta hato ini mucyo mushaho ati ne papura ati ne byingi titebyo kushogota ati bihemu nabi ati tupa hapa ni hamu mbikaho ati ruduko yambi papura byanje ntagenda ninjwero munda ati ninjwero munda konka yetakanga tukande boine nyungu ato kutomuhe nyungu tuyaza kwitwe papura nambero kuyashiro umbara twashiro bitantera akanga yampe nyungu enyungu konka yandema hataga buhaburiho mwana akaibe bible ya bwenda kaine bible mu kishaka yajiba twajitwara niyo twabaye tushogota
utamwetabe ushogota orite hatwonka ndi umwana ubu niyumba leta roburokore manya hatobu ndi umwana w'umurokore ndiyo ni shogota nyi Bible nanye nazo mu gihe cy'abari yababere bazirwa batanu barokore nashogotejo kana mwe ni njo kunajunwa kunaza kujuna naje ntinyi ngweje etabeje sigareje ninja kwemuka umunsi ngo niwongwiri hati nagirika konko mutama gujya ngo njunwe hatwumba ninza nkaninza India ningenda na mukabanje tuza India kanyine pakito mukaga hariho dustbin na airport nazikwata nagumu dustbin natembe inyoni twamara 3 weeks ntakarietsaga konka kangira urwoyo nagambira umuhindi yampaburaki kofi nagira urwoyo nyweka kofi nargaho neje nahika kunuya so kunajunwa nazo mu rutarurwo it's not easy ni nkwetenga bori kanyakona abwo kubaniwe wenka ompumuriza yechiro na nyomushana Yesu ninkwetenga naija mukama wanje ompo mugisha. Ogwe ni kano Charles Bukondo omwe aha babiri bari omuchaka okuzahura ihanga eri Uganda. Omakaragandi karisharisha wa government betkamya Elizabeth yahikaho omurimbara kandi ogu yakangaho aha mwanya ogwagwizwela health center for aho yashanga hariho mushaho omwe kandi ngondijo yabatariho akugira ngo akagenda okushoma. Yashanga ngwirwa reri tirine mbazi eri kumara. Ogu yahiga abantu okureba ngo bafaye munonga ogumanibija ku reportinga abantu abakureba bino bwiga oburi kusinga esente ezibari kutunga. Nagira ngo Uganda ne federal sente zikuingana trillion 10 buri mwaka. For us, even if we don't smile, no jokes. Zaijiji cannot joke. A formal study was conducted by the Inspectorate of Government. It was commissioned by the Inspectorate of Government, and we got a highly reputable research organization from Europe. And the findings of the study are shocking. They show that Uganda is losing a minimum of 10 trillion shillings per year to corruption. You know that the budget of Uganda is about 46 trillion, but 10 of that is lost per year in corruption. Only on overt corruption. Imagine there's also covert corruption, which we are not even talking about. We found at the health center 3, people get some drugs and then they are referred to a nearby pharmacy to buy other drugs. So we took prescriptions of about we sampled about 6 people, took copies of their prescriptions, and we also got a copy of their inventory of drugs. So we shall match the prescription with the inventory of drugs. If somebody has been told to go to buy the drugs, when the inventory shows that the drugs are in stock, then we shall have to investigate that. Ogwe ni karisharisha wa government betkamya ho byaba ariyo nabuganaho abantu batari mu muna bamwe
omu district eyambarra omugandi orukiiko orugenderere kutebekanisa eshonga eziri hagati y'aba boda boda hamwe na nabo abazirwanireho rutahirwemu abebembezi okwenda kubasa kumaraho na no kuronda amagezi okubasa kureba ngo omwanya ogu gwagarukamu obusinge obutikirizingana buri hagati y'aba boda boda abo abazirwanireho bari kugira ngo tibari kushashura mishoro ngo kandi obwe omwanya ogu ogubakoreraho President Museveni akaguhereza abo abajireho abazirwanireho okugira ngo base kuyihamu entasya eyakubayasa kubareberera ahamwe n'abamakagabo. Chairman owabazirwanireho Benoni Bwambizo niwe abandize kwibo umugisha okubasa kushoborera ahabutikirizingana oburi hagati yabo hamwe n'ababoda boda kandi ogu nagira ngo ababoda boda nibagira ngo gumwanya tigwabo kandi tubari komari yeco chonka nibabeta abazeyi abo emyaka yabo ehwireho ubashemerire kutaha bakaza kuhinga hano ogu abazirwanireho nibengera bagira ngo omwanya ogu no gwabo kandi ogumwanya ndikorerwaho abashubuzi aba mukatare gwineho abari kupangisa hamaduka otireho n'ababoda boda abineho office ngo bitu baba nibanga okushashura sente. Bwambizo agizire ngo abebyo kwerinda bashemeye kubayambaho babase kubingaho ababoda boda omwanya ogo nkonka cya kitari eco nikija kuretaho okushesha eshagama inja gafe bagafite bagagaza office ne mu office bagayiwamu tugenda ngabaragana mbarugala bagamba ngo tumwida wachifo so obutaruze kuina betugamba baboda boda tuida wano night and parking tebatisasula bagana. Ori chairman owaba boda boda Kamya Ibra nawe atunjira umugisha okubasa kwegambaho konko ogu nagira ngo takareba gomuntu omuri wenkwe nga chairman Bwambizo ari kugira ngo eshonga zone zari kugamba omishoga bebembezi neze bishuba ekizibu ky'abantu bana ababiri bembadde manyi tebe bannanyini katale balina embiranye n'abantu abali bakolera mu katale mwendawe mmanye yali Deus bano balina endowooza embiranye ekyaliwo ey'okuba nti Deusi agenda kukolagana nange ne ttiimu yange tuddemu tubagobe mu katale. Kamya nagira ngo aba boda boda bakagura enju erimu offices zabo kandi bo tubari kupangisa ngo kandi omwiro bagurire henju abo bwebembezi oburiho obwa hati bukaba butakizire izihunze kiraba kunyumba meka emuyuka yabagamba ndiyagurwa zibunara bayishuka abayotani ngabagamba ababaguza koti yabagoba ni transactions bakola bazikola ki bazisazamu enyumba eyokubiri ababoda boda ngabagamba basasula zize risiti doze zireteddwa byarugaba Moses uri kurebye kwerinda omuruka ogwa Karigabi kano birashwekire RCC owarubaga Anderson Burora nagira ngo bine kurondo muringo ogwo kumaraho obuzibu hagati y'ababona wange yampadde instructions nanga wemara okuwuliriza side ne side stopping echi meeting nansaba nti buli side ya boda kuveko abantu aba bana ne side ya veterans kuveko abantu bameka bana nafa abadde wano enkya sawa 5 tugenda ku division mu office ya RCC konka ababoda boda bagarukire baruga omumbera bari kugira ngo ne bahakanisa enkora eriho obwa hati omakura gandi agutwenire ori omushuganisa ahabwa sente z'emyoga omuchanga echa Greater obwari kugambaho n'abakuru ba SACCOS omuri Shaka Bushenyi municipality ahari multipurpose hall omuri Bushenyi kabikirize yashaba abantu kweyongera kubika akasente kabo kake kibabasise kwetungura abantu ba saving president akenda ngo abantu ba saving akasente kabo kake ka 10,000 zirije mu miliyoni bongere hakasente akakemyoga ku rugo wa president babase kwekurakuranisa kongera hakabo bagume behore bakuto mu business zabo aha magoba make ga 8%
akasente akakemyoga karimu amagoba ga 8% per annum. So turi aha abantu bashashure sente abatakashashwire abandi nabo babase kwehora aha kasente ako kandi ntoyongera no kweta abataka joininga ga myogeji ngo rwijuru igwire mwena muje mu joininge myoga bure sako aba produce aba boda abebaharani mwije moyongere kujoininga sako eze myoga na imwe abatoire sente muzigarire mubase kuzishashura na bagenzi banyu batunje. Microfinance Support Center ekitongole ekirukuleberera emyoga ya government omuli Ankole region kyebembirwe omukuru Dan Mwesgwa yayoreka ngu sente ezemyoga zihindwire nteekateeka y'abantu kandi hariyo nibeyongera kwetungura. Relationship officer na Microfinance Support Center nensima government abo kutebekanisa program age ekitereso mu Bushenyi no kugira ngo tuzire kongera kushongora abantu abutwentu no mu workshop sako leaders staff ahabwa program y'imyoga yateekateekirwa government age. Microfinance Support Center na custodian nito tukurebera imyoga age so ntwija turebe sentezi okuzukora mu bantu kwari kuzikozesa no kuzibayambere nambwe twine feedback positive abo kuba tukatandika abantu bakugira ngo sentezi nakasimo ka government hatobwa hati esente nabazireba ngo zindwire nteekateeka y'abantu kandi bari no batwiyonja kwekora koranso bamwe abo sente zemyoga ziyambere omukuleta entunguka omirimo yabo bashabire government kwebayamba abantu abarukuziba bakabura kuzishashura. Esente zo kuzitiyambere omyoga nanko mu gurusako yitu no kugira ngo tutungwiremo ibintu byinshi twaguramo amapiki konka twaguramo amapiki kandi ndatiyo tukoraje munonga konka challenge zinsangiremo nsangiye noherezo mu ntesente okuza kuzihuza robortaro so ni nshaba kugira ngo at least aba microfinance and the government eyongeye kutiyamba aharyabo kubanzubwa kugira ngo twabahereza ki esente zayongera kuza umubantu bitu kandi nabo baganyurwamo basigaruza konka bamwe tuba kuzigaruza kandi cyo tukabintuye no turakwereza sente period tukwa twere ozigare imitamu tuterezo mu gishago kugaka kwereza abandi ba members abo kuba igifandi niba neru evolving. Omushomogu gumazire biro bibiri kandi abebembezi bashabwa kuba abesugwana no kwerinda munonga kuryangatanisa sente zemyoga. Gasha kwa Glorious Rukundo. Webale Glorious Rukundo. Ngoto twinire omucyoka kitu echa kabiri echa genshonga. Reka tumuruka cye tugaruke nage byemzano otarga Sky TV. Amakuru agebyemizano Uganda Cranes yatendekwa ogwa muheru ogwa kuza kwatana na timu ya Senegal. Minister ogwali yagira ngo bo banka government hamwe na ministry bakoze cyo nekikubasika okureba ngo abazana aba babasa kwa bari omumbera nonje. Reka twe ebikuceraho.
Of course, like I did say, the Senegal game is a must win for purposes of us being comfortable to progress to the next level. And I'm happy that the team is really committed. The way they have been training now is all determined that they must win that game. And I want to thank the coach and the entire technical team and the players for what they have shown today. Like I did say the other time when I talked to them, as far as we are concerned, we have done our part as government. I want to thank the President of FUFA, National Council of Sports, and the government for facilitating the team to be here. Now the rest is up to the team, actually the players, to prove that in the field. And I'm very happy the players are determined. They have promised to me they want to make history, and it's about them individually. So ours is to give them encouragement, the rest we leave to God. Agonigo makuru kutoka twinire agibyemizano timu ya Uganda Cranes nija kwane kwatana na timu ya Senegal izoba Elia Nyincakare bitu ntwenda kubendeza ebirungi okoyona ahibarabe nibazanira agenshonga agutoa twinire aho no twagahendera nyina nkwebaze mnonga iwo wagumani twe okutwatandika mpaka hati obutwagahendera bitu jike ngo program okubiri na Paul abaho niyo yone kurataho echo inekora oyikumire aha Sky TV dasigana Adera Orishaba mukama kurinde orari kurunji.